Ora ecek amanah memulora aman sereng-rengan nyangakeun babar teh kasusang gestama saudara gua perana yang punya wilayah Mekar Buana romang tangga gagenges bahia saraki tengah hati kapan diimat temahi gitu ngopang sareng dengan tim Mekar Buana jangan logi sorangan bos natim bos segala-gala bos kayu bos natim bos kayu bate kono batana papaseaan Aba Aceng nu bade hajat duriat bapak konong alah nu kuat Pak Agung Curug Cigentis angasang ulah basil amung iring kapayun gogoda Aba Aceng nu bade hajat Aceng nu bade hajat coba diserangan apa Oci Pak Jaji lamun urang rumah tangga Bapak Suga iring kapayun sakang apa geus ludeng Bapak Agung Curug Cigentis anu bagus areng menta disenyang linggih Bapak Agung Curug Cigentis tapi Mekar Buana pohangarang padu eta ting lain wanita ulasong Bang Laris kurana ka ojeng abajang marjuragan parahu pasir koning aderepong kasusang gestama singkil rumah tangga geus panjang salaki tengah arti kapan diimat temahi ngopangan songorangan ongkos padu ngedudak jalanan batana papaseaan ongkos aji tar ongkos duriat bapak kono Mekar Buana ongkos nu kuat hei bapak kono Mekar Buana ulah basilang amung karang taruna Mekar Buana gogoda coba babar teh konong lamun orang padu rumah tangga anu mana bapak timbos kayu kapayunan tuh gening bapak konong kapayun bapak kono Mekar Buana apa Aceng kapayunan bapak teh konong LMDH Mekar Buana kangatino para runten kasadayana nah janten ke
Kernembongan Ya beres. Terus. di sajang yang krungnya sian Lulu. jungkunan betuluasan Dede. antunkan kuring sorangan dipikir memang takdir ilahi Ngonah dewai. katino bapak kono nah jantan padahal buat kenyaan Baju otai Paduh di sajang yang krungnya sian Bapak Jaji jungkunan betuluasan antunkan kuring sorangan ilahi Egot kenyang pamit terangkan takdir Bapak Natim Bapak Aceh pasti loba rezeki sahanu lapat Bapak Ya saling Oci ringan tim Mekar Buana Gani Jati Loji lebar Hei Pak Agung Medik Bapak Jaji padahal kurang kumaha Amung Padung tak awak rusak kutosna Apa Haji Otai kira kira raraosan apa jaji Apa Haji Otai masa tianga Bapak Natim cinta yang kenal Dede salalala Bapak jadi Jaji di Pak Agung Mekar Medik Buana kangatino Bapak Natim Bapak Tarbalong Oci Dede Hei padahal Reng nanti Mekar Buana ya amu Karanya angan amu Antarun di Mekar Buana sajang yang krungnya sian Ade sarangan Bapak konong adai Bapak Konong jungkunan betuluasan Abah Aceh nu bade hajat mana tunekan kuring sorangan Abah Aceh ngebade hajat dipikirin memang takdir Bapak Natim bos kayu Bapak Natim bos kayu deui Abah kami Aceh terangkan ngebade takdir hajat Bapak Oci Abah Aceh pasti ngebade hajat loba nomo Masa? laki sahanu lapang gening olempang Apa Agung jeruk gigetis ngolempang Apa Agung padung jeruk gigetis Apa Aceh kurang kumaha Apa Aceh nu bade hajat Mekar Buana Apa Aceh awak rusak bade hajat senang Anati bos kayu raraosan Bapak Natim Apa Konong masa tiangan Apa RT Konong cinta Mekar Buana RT Konong deui anu Apa bagi RT Konong Mekar Buana kami terangkan Apa RT takdir Konong Mekar Buana pasti diri Amung Karang Taruna ngaki Amung sahanu lapang Amung gening olempang Amung Ketua Karang Taruna Mekar Buana Babung ngolempang padahal kurang kumaha tawak roksak tunggosan raraosan masa tiangan ni cinta teh kenatna Bapak Konong anu bagem Bapak Jaji Bapak Konong adei duh langit kemayungan RT Konong bentang surya nunyaangan di amparan Bapak Sugeng kaendahan di
bentang-bentang nu baranang jika anu hari taman enada di piangan anu jadi panyilekan taman sari kesenian tempat kebudayaan langit kemayungan bentang surya nunyaan di amparan kaedahan di papais kekembangan lamun di nawan Ciputing Purnama nu mayungan bentang-bentang nu baranang jika anu hari taman endah di priangan anu jadi panyilekan taman sari kesenian abakono tempat kebudayaan lamun di nawan Ciputing Purnama nu mayungan bentang-bentang nu baranang jika anu hari taman endah di priangan anu jadi panyilekan taman sari kesenian tempat kebudayaan langit kemayungan Bapak Sugeng bentang surya nunyaan Bapak Sugeng di amparan Kade sarengan kaedahan Bornatim di papais kekembangan Sugeng lamun di nawan Ciputing Purnama anu mayungan bentang-bentang nu baranang jika anu hari Bapak Sugeng taman endah Bapak Adung Bapak Agung di priangan Bapak Kono anu jadi Bapak nanti panyilekan taman sari Bapak Aceh kesenian Bapak Ocit Bapak Jaji tempat kebudayaan Bapak Jaji deui anu bager muni sukan hade poena muni sukan jangan sorena barenang deket uri baju perang ngumbangan ku panot